салому алейкум тамошобинони мошинбозор TJ. Мана хеле ки дидии содед чанд лаҳза пеш бо иштироки пешвои миллат ҷаноби оли муҳтарам Имомали Раҳмон боғи Абу Маҳмуди Хуҷандӣ ба истифода дода шуд. Инак мо тасмим гирифтем ки як аз дохили боғ барои шумоҳо маълумот дода бошем. дӯстони азиз, дӯстон, агар навор барои шумо писанд омада бошад, ҳатман ба канали мо обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш накунед. видеоҳои моро падлиста кунед то ин ки бародаро ёру дӯстон аз ин огоҳӣ пайдо кунанд. чӣ хеле ки дида истодед харитаи боғи Абу Маҳмуди Хуҷандӣ, чуноне ки дар инҷо навишта шудааст, дарвозаи асосӣ, муҷассимаи Абу Маҳмуди Хуҷандӣ, планетарий, амфитеатр, монитор, айвончаҳо, фаввораҳо, шаршара, қатори сайёраҳо, истгоҳҳои трансформаторӣ, чоҳи амудӣ, майдонча барои бозҷӣ кӯдакон, дарвозаҳои эҳтиётӣ, чароғпояҳои ороишӣ, сайёраи замин, таваққуфгоҳи нақлиёт ҳам дар инҷо мавҷуд аст. мана боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Абу Маҳмуди Хуҷандӣ дар доираи таҷлили иди байналмиллии Наврӯз аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомали Раҳмон санаи 26 марти соли 2020 ифтитоҳ гардидааст. дӯстони азиз, даромади боғи Абу Маҳмуди Хуҷандӣ дар як паҳлӯи боғ планетарий мавҷуд аст. чӣ хеле ки дидааст, дар ин тарафи боғ ҳайкали Абу Маҳмуди Хуҷандӣ бисёр бо як намуди зоҳирӣ бисёр ботинан зебо сохта шуда. чӣ хеле ки дида истодед, ҳамаи гӯшаи боғ бо гулҳои замонавӣ оро дода шудааст. боғ бисёр як бо намуди зебо сохта шудааст. чӣ хеле ки дида истодед, ин чароғакҳо дар шаб гирён мешаванд, бо як намуди зоҳирӣ намуди боғро боз ҷилои зебо мебахшанд. дида истодед, бисёр хуб. ҳама сайргашти оммавӣ дар як гӯшаи боғ ин сайёраҳоро насб карданд. чӣ хеле ки дида истодед, офтоб, ин замин, инҳо ҳангоме ки агар пайваст кунанд, ҳар якти инҳо дар гирди офтоб давр мезананд. дар чор тарафи боғ наихи айвончаҳои замонавӣ сохта шудагӣ барои истироҳати меҳмонон, сайёҳон ва сокинони шаҳри Хуҷанд, умуман шаҳрвандони Тоҷикистон барои истироҳат айвончаҳои бисёр зебои ҷолиб сохта шудаанд.
چخیلی که دیده ایستادید خیلی استراحتگاه ها زیاد، مثال در داخلش صحبت کردن جایهای فراغتی زیاد برای مهمان و سیاحان و باشندگان شهری خوجند من جمهوری تاجیکستان و این یک فواره بسیار به درجه عالی شهرچره بسیار نمودی ظاهری زیبا در یک گوشه باغ ساخته شده است که در هر ویا این شهرچره ها لک ها لک های سنی ساخته شده ماندگی است. این گل ها خیلی که دیده ایستادید حیوان های صنعی در چهار طرف باغ نصب گردیده است و مانندی نه خیرز این در یک گوشش آهو ببر همه نمودی حیوانچه ها در اینجا شنانده شدند. این هم از آبادی صلح و ثبات تینجی آرامی وابسته می باشد. ما بسیار خرسندیم که در تاجیکستان بهشت آسا زندگی داریم. این هم یک ناوگانی مهاجرانی که در سفرهای دیگر دولت ها می باشند این یک ناوگانی بسیار عالی جناب برای آنها می باشد. خیلی که دیده ایستادید در همه گوشه و کنار باغ لاله ها شکفته ایستادند. من باغ بسیار با یک شکوه و شهامت خاصه خامد افراخته است. اینجا یک گوشه عالمی کودکان در اینجا مثال بازی های شوق‌آور برای کودکان موجود می باشد. چنانه که تا حد امکان برای شما دوستان عزیز معلومات دادیم. باقی سربلند و خانه آباد باشد. دوستان ویدیو اگر برای شما پسند آمده باشد حتما لایک ماندن و پس کردن را فراموش نکنید. باقی سلامت و سربلند باشید. حتما این نوار را برای دوستان یا برادران خود بفرستید تا اینکه فهمند از این نوگانی ها با خبر باشند. کنم رستا؟ کنم رستا؟ ها پایمه میشنی؟
اینجا لیکن کل داماد و گاهن خوشش نه بوده اگر همین چیز هاشته کبوتیه بین درخته بین هم تو کار بده اینجا کار بده ها هموز که دار نشد که اینجا یا بیموز که گپا میبرود نه های پس چکا سلام نباشه همین گپا رخص ایستادگی باشه